Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kipulit jong Kadispur Police Station kabahap Hanjala Assam. Kilahap banlay toket mardor. Hadin kajingja kaway kalong kami kasi kabana kasnong maulas nai. Kabadan arangot kikon kabalay tray. Haying jong Dr. Wailul Islam bat ka Dr. Sanggita Duta. Kibasa ha Downtown Road, Guwahati, Manisha Resident. Kanay kajilit ukit kipulit kaday hadin balawan tukular mardor. Daw MBC Kamawati Constituency uba Charles Marngar rengkat kajin sendran lang usordar kasnong maulasnay kabahab Hariboy District kiblalait hakakat pratarik mentau benai kelalangkot arajar kuway. Kanay kalong kami kabakarteng kakong ay Mary yaw penyaw kaba laipos nam kakarta kadon arangot kikon kalitray hayang jong kiteki arangot ki doktor hakasantarik kelalangkot arajar kuway. Berkelaja anak tikayeng nando ka sipatarik uju ubenai hakapor kendai baje janmit. Haba katay kalong kami kalaja, usordar kamulasnay, uba job linstan, rangkat kibahayang asam, kilait ban ay jeng ujor, haka karway tarik uju ubanay, hamaulasnay police outpost. Namar kibahayang asam kimshim na yok kubor, hado ka kando tarik mentau banay, kumtau MDC, ulalait ihidaladesh asam, bat kado, Astan Commissioner, Kadispur Police Station, ulhaban lait tokit, bat kular ban simkya banwat ya kanay kalong kami. Missing complaint? Yes. গান বাজনা এতে করে গান বাজনা করতে বলে খারাপ है to hagani kupor nakaliang gajonga ngadon mentahang ni hapo ka police station Dispur banwan ban kendu yo Assistant Commissioner of Police jong kene ka Jala Assam angni Guwahati kadau gajingwan gajongi ni kalong na kadau jong gajing jakno jong kawai kalong kami bakerteng ikong ai Mary yaw pnyau na kasnong maulasnai tingi don lang isardar hang ni bat kiwai kirorong ba ti gajing jak kadai nadu kaspotrek ini kong iwan ban belah hang ni hayeng breu haga yeng gajong arngut ki doktor arngut shilok wei udeu Dr. Islam udeu kupa bat kalok jong u kekerteng ke Sanggita Dota dikini kani kakong ai Mary yaw pnyau iwan bantrei kene ke yeng ke jongki nadu ka santrik bat de ke shipau tarik ke sngiu blai hakaba ini kong hakapor kendai beje kendai steng tu ilami na kene ke yeng sa bat ikhlaman phaishu kini ki trai ru hakane ke met kimdon namar kidon jangai kidon lak jong ke program kat kum kajinge thu jong manager jongki uriju roy mane marsen mane kasngi nakaliang gajonga bai sardar ba katogani hut ki rorong ba ngila sedang ban lek shwana nongpo aka pormen sngi bani kendo I additional superintendent of police namar ba superintendent of police udon out of station kila I kendo nakaliang jong additional SP mane ula phone shane but ula pentip Syau Assistant Commissioner jongani ke police station hangni te kumban supen kan mau hangni nakaliang jong sadar snong ba kayeng kesam marsenja kane ke jingjahi nadu apa sipau tarik aja khat wei tarik kila de ban ai ya ka FIR hapo Maulosnai police outpost bat nang tu pade u in charge jongka Maulosnai police outpost ru ula forward ula pha sha ka Umyam police station ka bade ban pej ban khmi te ngamtip pada ke ke baja haduk mentagesngi ndang lawan hi dalade hangni nakaliang jongani ke police station hangni kadai ke sin ke banengkong ba kidang sedang ban lej ketika yeng ke ba ini long kemi ija kalong ke ke bas ngosi badai haduk bangi lapoi hangni dalade mangabat isadar ngi request ngi kerpat yau neu assistant commissioner ubagerteng himang sudas
de haduk kata kepor banang ni usapha iki officer jong u bat daladihi lalej akate ke yeng ke jong kine ki arngut ki doktor kiba ini kong ai meri isa bandangi lapoi hang tei na kaliang ke jong u assistant commissioner ula shim ka statement na kini ki no manager jong kini ki trying nang tade kidon arngut kilong kemi kasi ke jongi iway na nongpo but iway de na malki ki basaang ta ki bari klung e ula shim ka statement na makiru kilay tho ba kimtip sya ay ba ini kong ai meri ilaj bat akapor ka ba imi ru iklam yet ho yaki ke kawai ka ba kakam ka badang sateng ka ba nakaliang uniu assistant commissioner ula kularingi ban pendap kata kalong ban bodden hak bede be kini CCTV kamera kidon ki CCTV kamera kibadon hak yeng ke jongki rai kini ki CCTV kamera kilado uyathu uni manager ba kilado nado ka ar penyo trik jong benai Disember tika bamut hak spo trik ro kim trik kam kini ki CCTV kamera rai gadon ka wai gedukan ka badon syakman kini ki CCTV kamera kadang trikam kayo hi malumala ban catch ya ke surok bayai breu tina kaliang u assistant commissioner manga bat isardar ngilai lang ka gedukan ban kerpan ban pej ban playback ia kini ke CCTV kamera tinrai namar ba utrai jong kini kedukan umdon mla ban plio password udan password dikum tan nakaliang ke jong manager ula kular ban penyo yo password bat nakaliang ke jong assistant commissioner ong kloi kat bala hila syai ke sengi un selek biang kini kedukan ban page ban playback ia kini ke CCTV kamera bat kawai pada ka ba skosi kalong ba hakani ke yeng kini ke flat ka ba kini ki doktor kisa ka ba ini long kimi ija kidon ru ki security kidon artli ki get tenrai ke bas ngusi kalong bahaden bangila keli kani ka attendance register kamdon te kata kalong ka ek bas ngusi te nakaliang jong assistant commissioner of police ula kular ban simkhia ula phone ro ya ka badai in charge ya kini ki security kenang ban lab mano ba ap to kamit bat ban keli ban tokit na kini ki security syai ini kong ai meri imi bat kumno iyaj hakata kapor te nakaliang ka jonga kini kupor ngapan pau sisai ke jing skodi hau ke bakrau hoj menen kamet dalade ngalale ya ke yeng sa amaulas nai ban ai men sim hamtami ki kon ki badang red arngot ki badang prasnam bat sansnam karta bat ban ai men sim ki bah yeng asam kalong ke ai ke basosi ya kene ke yeng te hakum kene ke poru ngasim ya kene ke lat ban ai ke jing solam ban ai ke jing kitbok kit riang ya ke yeng kesam nakaliang ke jongi rugin tresitom ringkat ke jing tresitom jong ke police station hang ne po Dispur Asam nyingat bakloi shan hingin salapno ya ini kong ai meri te hakum ke por ngasim ru ke kabu ban kerpan ya ke police department na ke jela lejong ke jela Meghalaya bakin sobah ban simkhia ban le ban trailang bat ke police station hang ni kenang bangila ban lapno ini long kemi jangan bu ke jingkerpan nadu superintendent of police jong kari boy district ya ki police station bat ya baro kinong tray hapo ke police department bat kumjuru hagani ke por ngabu ke jingkerpan nakaliang ke jonga nak menta ki parlok ki parajor ki parodok ki parasnam ki bayo ini kong somahaban pentip marmar bat ngakerpat ru khamtam ya ki parlok parodok parasnam ki basa aneh goti ki batrai ki bapule lap hiu ini kong somahaban pentip kham kloi kenang ba ngila ban ajing tip syaka police department hang ni hapo Dispur police station te hakani gopor nakaliang gajonga sechisin ngamla kem da ai kublai kerpang ru yau assistant commissioner of police ngi isi syai ke jing simkhia ke marsnuan mangi mene hang ne dumdam ula ai ka order ke direction ye ki staff ki jong u ki officer ki jong u bat daladehi umi nang ne ban ya letlang bat ngi ha ke yengsa ke jong ki hangte hapo Manisha residency haga jaka ba ini longkemi ija dengan soban ai kublai kerpang ye kini ke police station hang ni ban nakaliang jong u ong wat khuslai ngin ai ge jing ye trelang bat phi ngin ya keep contact man lagasngi kenang bangin lap kloi kat bala ye ino longkemi kita ide kendiat iba nakaliang ge jonga ngakwa men pau kini ke por bat session pat ngaburu ge jing duai nam takani ke yeng kesam bau blei undar nekat ye yang kesam wala pedeng kene ke jingja kaba gidei ban ye kendo kulisipun to nakaliang jonga kumu sordar jonga snong molos nai hadien bangilayo jingtep abidei nakabenta ka jingja jong ikong ai meri nyau pniau napo jonga snong ka jungi
Tinakaliang jungi kum ka Shnong ila persyang bania tre rengkat-rengkat bat ki bahing basam jong ikong ai meri yang pniang da kaba ngilalek bani kenduk ya ki police department hapo jong ka district ka jongi hapo nongpo mara kejuk oporu nakaliang jong ka Shnong rengkat bat kaying kasam ngilawan bania kenduk ya ki traying traisam hang ni hapo Guwahati hang ni bania keren habede na kabenta kane ke jingjia mara kejuk oporu nakaliang jungi menta kasngi rengkat badi MDC badan boram jingi badan lang ni bala shimkhia nadu menin kasngi bai lawan syadu syate syamolos nai banwan nak benta ban aimen sim ya kate kalonging longsam mat kumjuru ban aimen sim hi tiki khun ki badan hang tai arngot iwei badang prasnam bad iwei badang sansnam balawan ban aimen sim lemingi bad hakajuk oporu nakaliang jungi la shimkhia banwan ikendu hi dalade chane chapo police station jong dispur nak benta ban yakren markmat rengkat bad uniu SCP jong kaneka police station hang ni bad nakaliang jong niu u SCP hang neru ula shimkhiahi ban lej ye kendu inalade ban lej inalade ban estimate ya kate kam hang tai na ka benta ban yo iki jingtip ki bakam kerpang ti nakaliang jong aku musodar sunong ru nga kerpat saisin ya ki bor ki bahalor khamtam nakaliang jong ka Sarkar Meghalaya ke jungi bahkan sobaban shimkhialem na ka benta banyarap ya kanega longkumi ke balaja na po jong sunong ke jungi menta la shitayau tamai ai te kumta nga kerpat ya ka police department ya ki bor sarkar mat kumjuru ya ki praisnong ki prathau ki jungi ki khasi ki badan hapo jong ne ke jaka ki khasi ki badan sikui ki jakaru lada ki don kinu ki lat ki lenti ken sobha banyarap lem na ka benta benginyo ban syambiang yai nei kong ai meri nyau pniau shalaka Shnong bat shalaka jing kayeng kasam ka jong i bless you. Checked everywhere, we haven't found her. So we have put one police information after that. It means after you knowing that you informed to the police station. Yeah, after that, we have confirmed that she is not around, then we informed the police station. They have said that they will inform all the police station about it. All the police station about it, they will inform.